so pite tuni zong thusim khat anangai ki taw hitin thusim hin ngai diu chu a hi le amasalang yong chun kan upload khatan hi zong le kan ki delete khata je chun atha bi a khain sei ki ding a hi thusim hin ngai diu chu a hi le lungsit thoisana ki ti a hi tun anangai pan ki taw hite Dila khat kai nung wa bul me kon pe na hin ka ki sei molai ta achun khair kha lo mei hlei nunga khat hi ki thing livin kain sung wa chun ahong jam lut in hi le kalung don dan dan chu ke jong ka ki thing lu jing e hi chun ke man jong ipi ham koina hi ham kti na hi le numi nu jong chun he u kamin thoisana hi je atin hi chun ke man jong o a hi le pi hita gel pha lo wan hong khlai len jing ka ti le Thoisana in zong ke hi ahong jam ka hi in su na ding ka lo ji a nang ho ina hi baina khong dut kha hi je tin ke hi mei lei thingoi mi hon tha dinga a hin telu a hi he u ka hin kho hi lungsit ta in nei hu do pio atin ka kyang bul atu cha hi na taw tho jing ta na hi le ke ma jong chu ka ga noizin ai dan ta na chu thingoi mi ho chu hung ta taw avunu kalip de ka tin Thoisana chu ka hlem lung mong tan a hi ata ata thinoi mi ho chu hung leo oi vun lip mala a ke vun alip diu chu he sa hi jingi o hi chun Thoisana in zong he u pha chom khat nai nu wa kom de he atin a sei tai hi chun ke man chong he nge jingo nom nom chen chen ka tin ka sei tai hi chun Thoisana zong he u ka ki pa wale atin a hli su tai a hi le he u nan ku te ho ka mo he hoya chi u ham nangin bul me na hun chu a hin ti tan hi chun ke man chong kan ko te om poi Bengaluru a trima chi uwa thakhat tapang hum diu he ka ti na hi le hi chun Thoisana in zong o hi zaham a kho poi eni se se umjing hi te na atin akam oniam hiu cha chun an seitan hi chun ke man zong thoi nahung jama hi ji in baruma tui tower ho aumi ka kisil thing sen in ka tin ka soltan ahung kisil chaya ahung pot do chu hei ha amelwang a hau hi be pon kisanga wang the bolin hoi kinin ata sa chu akang senin a figure wang chu aki kho thlajing e kanu pon ve ho chu almira sunga akoi ho chu ka gala do in khat pen pen chu ki ve ta na hi le mei hlei chanu dinga chun akilom hle jing e hi chun Thoisana in zong heu zanting le hoya kalup dham atin ke man zong lungkham hi in kapaneu chanu moinu to I muthunan te katin kapaneu chanu moinu kaga ko in introduce ka bolin Thoisana chu to ka ki he sa hun ta na hi ajing kho hung wa atan Thoisana in bulime ho honin ke wang chu chance pen in katin ato ding zo si chu ka hilin kadong munu ko ma khulai lengin ka ki kho mang ta na hi hapta kha zuwa hin Thoisana hi alup na kasim pe achun alum num tapun zan khulai lenga kongkile ji tingle kelup na achun analum ji in kadom do ji in ama lup na ka lup sa ji jong le anom ji pun naw sen banga ki phin ji in ke jong upai khe lo pha na kanaw nu banga ka gelin ka ko ma kai mut sa ji tai numei hi ji achun boy kha di ham katin lunggel tamta gelo lo ding tin chang gam tin ka gelin a hi le hetman lovin ka ti ula na kai thajing ta na hi imacha sit na wang kana bol pon kin zong dong ma kanei ji a Thoisana chu kana gen thei sa nom pon aman wang ipi agel ham wang ka hepon kadong manun hin hedo le wang aki chai sa chu ka hi hi tai aki sei ma bang achun kadong manu hin 2017 kuma chun class 10 metric na pin hi le bang sit ta khat chu kadong manu hi metric hong filtan alung wang chu anana le en a hi ni zo wa hin anu mei hi na gel phalovin ani si le zu hen don ta na hi le ke zong hulai le nga ka chi le e hin no do ji in gulang dang dang ho to zong zu adon khom ji a warning zong ap kit ji kai pi ni hi za kai no wa nong hung jing ham e hin ti wang chu hei ha ke wang mi pha ka hi ji a kom pi nu Thoisana in mei lei pau wa nang se homo ma le iti jin hi kadong manu warning ap pa na ke zong khulai kaleng tapon zan khat Thoisana to lupna chunga ka kijep chep hun le anoi ka hin me apil khatan zan thon aphun phun chu hei ha kasubi macha kasubati a thu cheng ho ahung zau phat na chun
May lay ho hi angay na wang chu ay thonan hi zong le kadong munu in warning ay hin pi kit chu to lunggel nup mo nan kana in zan thon mi thlon puma i mu thailo walung ka gel gel jing la ya hin hetman lovin hu zong ahung wa atan hu ahung wa achun imacha sei lovin khulai lengin ka wa do tan a hi kalunggel nup lozi achun jingka buzong kineda ta hen ka tin a hi le tho in punedingin kol avel velen a hin kolin pick up zong ka bol pun minute nga zo wa hin to in message a hin thonin hiti hin an sei tai heu zan hin zana chu nalunggel ka vet hi bovi nangwang nalung ania wale no homo wale e hin ti chu message khat a hin thot bekin in hiti hin an sei kit tai heu hunglo loi zo tuni apat na bol nom bol tan te emacha sei ta pongi a hin ti achun ke zong in langa buneding in ka chi ta na hi le thu in mol khat an ki choijin varanda achun e nanga atan keizong thip chena in sung kilut hen ki ti chu heu a hin ti chu ka kin dan dan chu hei ha heu khulai len hat wale ka changa kom hi anum poi atin zep wang i zep tapon in sung langa krum langa chun ei kai lu nin in sung kot chu aga kilin numei hoza chat a het mo dan dan chu hei ha asang khol an sul hatan keizong ka kitim zo lo pha na chun ton sit ki ti chu kana bol hun tai hi chinia pa na chun nu pa pangin kom hun tan a hi le lakha zowa hin tho in heu kata sa hi agi waltai buleme jong kadu ta poi a hin ti achun keiman jong thoi jingle hospital a chi hite katin azingin hospital kalhun hona chun doctor nu in naloi nu hi nawop ma hitai a hin ti chu kaung king zap jingin kipa jong ka kipa le jingin a hi thoi to pha so ta kom khom hun wang achun amam background ho ain sung dan ho kana hepun dongjong kana dong khapon a hi zan khat hi lumna chunga kompet huna chun ama family ho dan ho ka dong tan hi le hiti hin a hin sei tai apa hi police ana hin tunwang pension a hi tai anu hi government school teacher a hin tunjong pangdalain a hi thoite hi pasal zawlo ucha no mei nga hi win no mei hola a thoi hi aneu pen a hin insung nom sate a hi win adu du aneu win abol num abol win pathin jong he patalovin hin kho na mangun thoi ho uchala a thoi hi lekha thimo pen an hi khan metric nga jong na field dan a hin chule ain ko ten jong a lekha tip loji a an mu sit u chule vet jong na vet da danu a hi thoi hi lekha athip lo wanga chen pha mila a chon tan hemi a hin bengsunga gulang chapang numei chapang hon anangai lu le un a hi thoi hi mei hlei hi wangin pathin hemi a hin impar MBC church a huin an kaiji in lekha athip lo wangin meitei baptist church khana 2017 october la achun baptize tuilu na bol in pathin khoma ngai dam na ki thumin ana peng tha tan chule moirang kumpi chule wango meitei baptist church a aloi ho to preaching a na chi ji win nom ana sa hle jing ji win a hi ai wanga wangsit umtah kha chu hi le thoi anu le apa chule an ku ten thoi christiana ong hi chu na phalpo win a hi chule me hlei dan su ke we ati win thoi chu lungsit na be hilin an ku ten ainu wa ku na chun ana po do sa tawin ainu wa chun ana lu sa ta po win chule au te hon jong ana sei si de tawin me hlei pawa hi ti hin a sei uwe ho thu ma cha ho to nakiwa wa tu a e ho chon dan hodan na palke ati win anule apan in sung veng sunga ko na chun thoi chu ana del do tawin a hi thoi jong imacha singam taluwin a bek ho athil ho hin ke po in loktak project langa apute ko ma agabel ta na hi chule wangsit umta kha chu a hi le apu jong chu apinu amlo pha na chu ni si le zu adonin zungol ve a hin a hi thoi jong aki gel gel mi wangsi exele jingin a hi nikhan hi apu pan zu adon na a aloi apai ho chule upa naw hlang ho chu ainwa khulai leng dinga chun a hin pui taw vin a hi le thoi chu hoi asale jingun zu kham ji wa chun thoi chu su si ding su min si ding ago taw vin a hi le apu pau jong chu zu a khamwal ji achun a thobut tapon thoi jong inung lang ko na chun ana in ahungjam do in ke ho khoto kinai cha meitei baptist church khosunga a pastor pau chu to a get ji wa chun thoi jong su na ding a helo pha nen pha chom kha a dinga chun hi chi
Meite pastor pate na chun agawai lungta na hi. Pastor panjong achanu bang nagialin analung sil le zingin na hi. Zan khat hi thoi injong. Alup na chunga chun Bible asimin again thei no su mil na ding in mi hilung pu machun. Pathin ko machun ataw zingin na hi le. Lungmo na thiam khat hi nei domin na hi. Lani zo vahin Thoisana apale anu hin achanu thoi chu hol to a Christian ahi ne chu mila asu min sit ding le riap bol dinga anu le apan meilei thingnoi mi ho koma namu muna wa ki manun lang numei thingnoi mi a pansa jing vin ati win sumjong api danu ahi thoi na hi pastor pa family tailuvin koi machan a hepo win chule thoi na chu kon asei pi hamwang a hepon meilei thingnoi mi ho chu khusunga anglu nu thu chu hin za pha na chun ain he do pha na chun thoi injong pastor pale pastor nu ko machun imacha seiman lovin in sunga ko na chun angjam to tan nila lang thimjong na hitan thoi jong su na ding helovin amadon to na angwa le ki ho khusunga chun angwa lur khatan koi machala aki het pi ompun alungdon mana chun ki ho in langa angjam chu amasalanga nila khat bu ko hun pe na angjam lu chu an seitan hi le keni jong chu mi hilong pumin ka ki koi to huntan kin jong thoi chu kalung sitwar je achun hin khu ading in kanik chen pi tan thoi jong ki pa le jingin nom jong acha le jingin a hi lasagi lagit lang ana chi tan thoi jong anaw wop chu ong pi ling tan kanu in jong ka jinu chu alung sit le jingin chu le naw wop hi ki je achun in sunga to ding zo si chu kin kain tong tan ni zo wahin ka jinu hi awai ong na tan chu le anaw nei pha jong atha ong hi tan ka khusung wachun ven gari nei hokoma emergency adingin gari ka puitan kanu to thoizong hospital adinga chun an ki go chai tawin hospital ka zon tawin hospital ka thulun wachun doctor hon numei nawni langa chun apui tawin kanu chu hospital achun kain da hlan keiwang in langa khongkiletan ni thumzo wa hin wang phat umta achun nawsen pasal hita khat hong pengtan mizo sin nawsen mozo sin adei le jingun ahi ahi wangin wangsin umta khat chu nawsen nu wang doctor hon ahin kho an hu do zo tapo vin ahi po dat wang om le jing e mi min kho hi ke jong kap do theilovin kamang mata ham ka kial na zo si ho jong chu tong don theilovin ka umtan kana agui jong aping thajing tan in langa kain potawin khosung mi hon jong alainat pi le jing uvin nawsen kho hello anun ada thla jing chu lungnat lainat om le jing e tivin nunga gol long ho jong akap lo om povin kanula ka pa jong ke sangin a ka le jing in a hi kanun amo nu alungsit warji in than mol langa vuilo ding in hen seitan khosunga upo phat na zalin kajinu thoi chu ka hun sungwa chun athan kalai pi uvin ka vui tawin a hi tun Thoisana atha ahung landan in seikit ti hi nikhat ini wang ima atipon ani thumzo wa zan imu dikona kachapa chu lupna chunga chun nawsen bong noi don na ding botol a chu bong noi chu ka chep sa pe na hin botol chu ka khuna ko na hin ongki beng thla in ka kin dan chu ka ko mala koi ma cha kit lo chom kha zowa ka chapa ong ka wang chu he ha alo na ji ke lo pha na chun kanu chu ka ko tan kanun jong atlem but zo tapon bong noi ka chep chau jong le numomong talo azo zo nan kanun ge le jong le na paneu jinu ga covid atin kinjong ibida em katile nanuneu chu achanu chu thlathum bo hin lai je ama noi tui chu ki don sa le patan ti atin kan kom ta achun kapaneu te in a hi jingtan kanuneu ka ko tan hi le ama jong anausen an ki point na hungtan kanuneu win kachapa chu anoi tui cha chep sa a hi le kachapa aka chu ahung thip cha jingtan ke jong kalung akham dan chu kahung ol dom tan azinga khu ahung wa chun imacha wang atitapon suna cha ka don pe na hin kalung gela chun zan hi umdale kana ti ji in zan ahung hi ding chu ka ki khoto le jingtan ti le lo wa chun ni hla ong hi tan ni hla bu kane zo wa chun khu thim tan kin jong zana ne dinga dukana ne thei cho dinga ka chi gu le kanun nawsen chu dalan zan thim noi za nawsen puido angai poi atin kin jong nawsen chu kanu ko ma ka dal hatan tors ka ki choijin dukan langa ka chi tan uichal khat kanai jun aman jong kanung ahin zu in ahi wangin kamasanga chun
numay khat achi chu kamu in ahin la koi ahi wang ka hepon kachi chile kathil chok na ding dukan achun amazong dukan sunga alu chu kamu in keizong dukan kalhun thun achun dukan nei patai lo kai machadang ana umpon kinjong lungtong ta chun dukan nei pa chu mit phelwa chu ka vet vet le aung eu za jingin nei mu kha lo ham nei vet vet jing chu ahin ti achun kongching jap sing in keizong imacha selo wachun kathil cho de hochukan ki cho in langa khongkile tan zana laptop ma movie vet puma lukna chunga ka umtan ka kom achun ka chapa I mu in zanjong hongso tan keizong imut di ka gulai ta achun kitchen langa thilgin khat ka zan zu cha ho meng cha ho hinte ka tin don selo wachun kom kit tan chomkha zu wachun bu belem bel hong khon gin ka zakit tan kanu to ka pa hinte ka tikin in chomkhat wang athip chet sing in ka koma ka chapa imut chu ka vet let nup tain ai mu in kinjong ka phone charging ka bol chu ka galado in pung ka vet le baro makhai na hling a hitan kanu to ka pa hi hipunga geita ipi buzong ani on ham katin olchan ka thodo in kol ka gahon le huizin ein sem chu awat jin jing in kanu to ka parum langa ka galut le amanila ana agin to tho in siwingam ahlai to ho helovin ai mukit ngal hunin kitchen langa ka galut gut le ka chapa ka gin kazan karum langa kang thlai lut in hi le ka chapa chu nup ta in ani imun kapjong na kapun dupna chunga chun ka kaldo in chomkhat mobile ka ga vet le ka bathroom wachun mi khat akisil chu kain jekit tan hei ha tuithal ha to koizong kisil kin ham zanlai ta ka tin tos lai ka kicho in ka ga vet le koi macha jong na kisil kit pon thoi lagaw hi ding chu khait pha na chun jan sot nunga chun thoi tin ka ko jing ta na hi le kanule ka pa ong tho do honin koi jan sot lai jan ko ham angula na hi ham 80 hunin keizong thi be cha chun kalup na langa chun kalut kit tan alimla akimu thei kit lo upai omlo pha na chun hap takat tabang chu ei lep jing pha na chun keizong ni khat hi ka khusung wa te si nu pi khat ko ma chun thilum dan ho zo si chu ka sei pi tan te si pi chun hiti hin a hin sei tai na jinu thoi hi adei chat angai chat umale ahlagau chu umjing na lai hi a hin tin te si pin a sei be kit na chun na jinu adam laiza athil bol do ho khat pen chu bol pi le chun phatan ti atin keizong ka ki pai happy ka tin in langa chun kongkile ki tan ka get nu kan pha pha chun kalaitul wa pa cha ho chule gamla a rose pa cha ho ki tu chu thoi adam laiza ama tu ngen cheng a hi chu kain hedo atan keizong chomkhat pha chi sa ho ka gelin a hi le het man lo wa chun kamil hi an lung manin pa cho chu khat khan en ka pot do in thoi hlan chunga chun hoita in pa chale ka simpi in pa cha chu ka tu pi tan hichinizan mama achun mangkidang ta khat kanai kamang chu a hi le thoin a chapa chu an pomin pa chale la achun photo lim kap dinga chun ehin ko jingin kinjong ka phone chu ka holmo in sunga kuna chun thoi nang phone la hoya ham ka tin a hi le kalukhap noya chun aumi a hin ti chu hei ha kaung kha do chu kol an kai thajingin a hi thoi mobile chu coffin an lup sa zo wachun alukhap noiza chu a mobile chu ka koi pi a hi ka phone kala do in thoi number achun kul ka bolta na hi le not reachable kitin hapta kha zuwa kul ka bol kit le switch off akiti tai hichinya pa na chun tuni chen ge in mawang atita poi thusim akichai tai thusim hi ngai no mule lungsit ta in like share subscribe na bor pi ki diwin kahin tim su ke kit ve